Так, Карахан жон. Ай, жаным. Ойнап тұрғаны жақшы да. Көңіліңіз ашатты ағай ойнап тұрса? Ойнап тұрса көңілің ашылатты деймін. Қарап тұрып өзім қарап ішіға духовный жақын келмесем. Мен де таң ерте ел қызметіне аттанып біріншіле мынау ушул ағайдың тайына келіп елге тартып маалыматын берейін деп өзімді аябай көңілім көтерілді. Ағайдың мол тайына қылған мамилесіне, бапестеп баққанына, ағайдың өзінің жаңағы сөйлеген насаат сөзін аябагандай ыраазы болдум. Бүгін Орта Азия Маманазар ағайдың тайы бар екен. Азыр мен сіздерге маалыматын алып берейін. Аябай жақсы багат екен, карайт екен тайыны. Şu balama kişine tıyın gerek bolup kalıp satып берейин дейт. Болбосо bir чоң ат кылайын дедим эле дейт. Ойноп кете баба. Жабык экен эшигиңиз. Ойнойт турбайбы? Аты Караханбы агай? Жакшы экен да, Сергей экен. Шоктонуп турат экен. Уктабай. Мен жетелеп кичине немесин түшүрөйүн баба. Карахан. Өзүм тааныйт, өзүм эле жетелейин балам дейт. Сүйлөшөт экен ат менен. Өтө жакшы карайт экен, мага ошонусу жакты. Так, Карахан жон. Карахан. Агай, неме аты Караханбы? Карахан деп койгойм өзүм. Жакшы экен. Кичине алдыга жетелеп алыңыз ага. Күнөстө көрсөтүп болду. Болду. Агай. Агай, бул аттын немесини, тайдын маалыматы так. Сласка. Европабы? Польша Сласка. Сласка. Немеден келген екен Европадан, а? Же ушул жерде эле туулганбы? Беге алып келинген ушу Бишкектен. Бейин ичинде келген Польшадан. Жаман шоу экен да Карахан. Жакшы экен. Жашы эмне, агай? Жазга пишти болот, азыр кунандай. Азыр кунан. Жазга пишти болот. Пиштиге өтөт. Боюн ченебедиңизби, агай? Боюн ченедим. 1.60. 60. 1.60. Миңге болуп үйрөнгөн деп аттыңызбы? Үйрөнгөн, ооба. Жаш неврем минет алып элде балам минет эле. Ала киши чарчаган айла. Жакшы экен. Ден соолугу бар, жакшыбы, агай? Кака калгыл элек бирок. Жакшы экен да бул. Каканы какса болбойт. Жон, Карахан жон. Чыйрак неме тай экен. Агай, бунун баасын канча дейсиз? Баасын канча дейсиз? 250. Жакшы экен. 270 дейин дедим элем. Жакшы экен. Шогураак экен, а? Кыялы. Эми чуркаганда көзүмөн жашын жөн эле. Көзүңө салбайсың. Күлүкпү? Жакшы экен. Мен азыр жакындан да тартайын. Анан да маалыматын айтабыз. Номерларды коебуз. Кимге жакса. Орта Азияда турат бул тай. Европасын издегендер, агайдын колунан алып аткылам дегендер болсо мына алып аткыла бересиңер. Кайсы номерге чалабыз? +996. Неме? 73 менен 773 39 16 43. WhatsApp номерimiz прямой ушулдабы? Агай, дагы бир кайталап коесузбу? 0773 39 16 43. Ушул номерларга. Мына өспүрүмдү көрүп атасыңар. Кунан. Европа, Польшадан келген бе? Сласка, Польшадан келип бе Бишкекте тууган экен бул тайды. Миң экен, невреси минеткен. Азыр эми эч ким жок экен, агай өзү эле ары бери жетилеп көрсөтүп атат. Калган маалыматты дагы телефондон алып бересиңер. Көрүп атасыңар тайдын зиректигин, шоктугун. Уктабайт экен, зерикпейт экен. Ушул экен.